Awu eminyakeni omusha siyanivusela bathathekayo sichama khona esontweni All Saints Cathedral leseMbabane eveni laseSwatini idiocese ke lethiwa iSwaziland bathathekayo. Siyethemba siyabonga futhi uNkulunkulu lo sigcine sedlula unyaka lophelile sathe safika kuna unyaka lomusha. Thina ke silibadla bese sivele sewuqalile ke unyaka lomusha wethu nasikhala nje singena kuso sikhathi sekuda silangadelela kufika kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Solo sikiso ke bathathekayo isikhathi sa Khisimusi noma isikhathi setimbonzo ta Khisimusi namhlanje lisonto lesibili emva kwa Khisimusi kutitimbile ke inyaka yabhebhedwana bomnyaka emakhulu wetinkulungwane letimbili namashumi lamabili nakubili. Nyaka lomusha ke bazalwane inyanga lemsha liviki lelisha eminyakeni lomusha siyethemba ukuthi uNkulunkulu noma singena eminyakeni lomusha angeke sisuke kuye siyawuhlala kuye. Nathi siyethembisa abazalwane ukuthi kiwo lo mnyaka sitawuqhubeka bathathekayo sinikelele sisitendele timbonzo tiqhubeke tibe khona khathaloko mhlawumbe sibona ukuthi umhlaba solo usematimeni na mayelana naso lesifo samahazane lesisaqhubeka sihlukumeza umhlaba. Sendela ke sibazalwane nalabo labakhashane noma labo labakakhona ukufinyelela enkonzweni kube khona abantu abakhona sinabangena kumabona kuze bakwazi noma bangene kuqoqo umshina bakwazi ukuthi babone nabo leti nkonzo bativele batithokotele. Ifundo namhlanje bazalwane kulisonto lesibili emva kwa Khisimusi litholakala ke ekhasini lelishumi nakune encwadzini yetimfundo bese encwadzini yetinkonzo itholakala ekhasini lelikhulu namashumi amahlanu nesiphohlongo. Ifundo tethuti mengalolu hlobo isifundo sekuqala siphuma encwadzini yeprofethi Jeremiah sahluko semashumi lamathathu nakunye siqala esahlukaneni sesikhombisa siyogcina esahlukaneni selishumi nakune. Liwubo lelikhulu namashumi lamane nesikhombisa siqala esahlukaneni selishumi nakubili siyawugcina futhi esahlukaneni semashumi lamabili. Sifundo sesibili sitholakala encwadzini yaPawula eyayibandleni labaseFesu sahluko sekuqala siqala kufunda ngesahlukaneni sesithathu siyogcina esahlukaneni selishumi nakune. Bese livangeli lanamhlanje ivangeli bekulandzisa kwaJohane loNgcwele sahluko selishumi nakubili siqala ke kufunda esahlukaneni semashumi lamane nakune siyogcina esahlukaneni semashumi lasihlanu. Ingoma ke lesiyawuhlabela ingoma yelishumi ingoma lekhuluma ngayo ke ingoma yekhatimulo yaKristu ingoma yekhatimulo yaKristu ingoma noma ingoma yokuthumisa ikhatimulo yaJesu ingoma ke yelishumi ingoma yokuthumisa ikhatimulo yaJesu. Konzo yethu ke bathathekayo namuhla iyawuqhubeka iqale khona ekhasini lelikhulu nakune page 104 njengalokho kujwayelekile. Amen. Ngosayenani ayinawe futhi thumisani enkosi yithumisani ninetincebute nkosi akabonga uNkulunkulu yesenimbotsana namoya longcwele alibabeli igama lakhe nyalo nanini. Okathunyiswe uNkulunkulu losezolweni kube nekuthula ilothando kubantu Nkosi uNkulunkulu Nkosi yasezolweni siyakubabada siyakuthumisa sikoleka kuwe siyakuthumisa siyakubabengela uthumo lwakho Nkulunkulu sukahlala babe Nkosi mbotsana lendewe yodwa Jesu Kristu Nkosi Nkulunkulu bana ya Nkulunkulu mbotsana
wena losusatholo temhlaba sihawukele wena losusatholo temhlaba yemukela kuthandaza kwethu wena lohlethesele sangolokolo ese sihawukele ube ngwetwa lomvele uwe wetwa ngoyinkosi uwe wetwa Kristu kanye namoya lomvele losetuka koke ebukhosini baNkulunkulu ise amen. Asithandaze ngekutithoba nokukhulu sisavula yona inkonzo. Nkulunkulu somandla tinhliziyo tonke tivulekile kuwe tifiso tonke tatiwa kuwe konke lotholo lufihlelwe wena ngezangicabange tinhliziyo tethu ngempemphela kuthi umoya wakho longcwele uthi sikuthatha ngalokuphelele silithumise ngalokufanele igama lakho elingcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Usisihawukele Kristu sihawukele Livi lasimakazi lisifundisa ukuthi nangabe sithi sinye sono siyadiyeka neqiniso alikho kithi kodwa nangabe sitivuma ntolotethu uNkulunkulu yena wethembekile futhi ulungile tawusethelela ntolotethu abuya sihlambulule kuko konke kungalungi. Siyayibonga inkathi yenkosi yethu Jesu Kristu bazalwane ngoba yona liyaphalala esiphambanweni nanamuhla lokusolo injalo inemandla iyahlambulula abantu baNkulunkulu nabavuma ntolotabo kuye abehlukanise kude njengoba ehlukanise impumalanga nentshonalanga. Ngakho bathandzekayo asivume ntolotethu sifisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphila ngekuthola nangeluthando nabo bonke bantu. Asithandaze uNkulunkulu somandla bakwethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabanga nangokukhuluma nangekwenda nangakwendi lokufanele kusikwendeni ngenxa yendothando yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile usende sikhonde ngehamba nokusha kude igama lakho lithukiswe. uNkulunkulu somandla lothethela konke abaphenwa iqiniso akasawukeli asithethelele ntolotethu asikhulule kuto asibuyise asiqinise konke asigcine nasekuphileni nokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Thandazo kwanamuhla uNkulunkulu umnini mandla wonke thululela kithi kukhanya kwakho ngekuthatha umuntu kwalivi siphe kutheni ukukhanya kukhanyisa inhliziyo tethu kude kubonakale kukhanyisa impilo yethu ngaye Jesu Kristu inkosi yethu ilabusa nawe namalo engcwele uNkulunkulu munye nyalo nini amen. Sitawuthola-ke bathandzekayo ifundo nethu namuhla sisabonga sithulisa uNkulunkulu silalela ukuthi ukukhuluma uthi yena kithi sibantwana bakhe amen. Siyababingelela abazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Sifundo sekucala siphuma eTestamentini elidzala encwadzini yomprofeti Jeremiah sahluko se-31 siyawucala ukuthi sifundza isahlukwaneni sesikhombisa siyawugcina isahlukwaneni se-14. Jeremiah sahluko se-31 sahlukwana sesikhombisa kuya se-17. Naku lokushiwo nguSimakadze uthi hlabelani ngenjabulo kuJakobe memetelani kulesive nesikhulu kunato tonke vakalisani kumdumisa kwenu nithi awu Simakadze sinzisa sive sakho imisalela yaka-Israyeli. Buka la ngiyawababuyisa abasuka eteveni nasenyakatho ngibagcoce emikhawulweni yonke emhlaba. Emkhathini wabo kuyawuba netiphuphuthe kanye netichute
bafati labakhulelwe kanye nalabo sebaphethwe ngumhelo. Kuyawubuya siqumbi lesikhulu, bayawuthi abakhala bayawuthandaza ngisababuyisela emuva. Ngiyawubaholela ngasemifuleni yemanti endleleni lebekile, lapho bangeyokukhubatela khona, ngoba mine nginguyise wa-Israyeli. Efrayimu uyimvodzana yami yematobo. Vanini livi lasimakadzeni netive limemeteleni etiqingini letikhashane lithi, lo lowasakata Israyeli uyawumpotha futhi uyawukwelusa umhlambi wakhe njengemelozi, ngoba esimakadze uyawubahlenga bakaJakobe, abakhulule esandleni salabo labanemandla kunabo. Bayawufika bamemete ngenjabulo etiqongweni letintsaba yaseSiyoni, bayawutokota ngekwephana kwasimakadze lokuthatha inhlamvu neliwayini lelisha nemafutha nemazinyane emihlambi yetimvu netimboni nemakhonyane emihlambi yetimhomo. Bayawufanana nengadze leniselwa kahle, bangeke baphindze babe lusizi. Intombi tiyawugidza tijabule, kanjalo futhi nemajaha nalabadzala. Ngiyawugucula kulela kwabo kube kujabula, ibanike imvududo nekujabula esikhundleni selusizi. Bapristi ngiyawubesuthisa ngenala, sive sami ngisigcwalise ngekwaphana kwami, kusho simakadze. Livi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Sitawuthola-ke bathandekayo lihubo lanamuhla elibekelwe namuhla. Lihubo lanamuhla lihubo lelikhulu namashumi lamane nesikhombisa. Sicala-ke esahlukaneni selishumi nambili siyofika esahlukaneni semashumi lamabili. Tholakala ekhasini lemakhulu lasiphohlongo nelishumi nakunye, page 811. Lihubo lekhulu nemashumi lamane nesikhombisa sicala esahlukaneni selishumi nambili. Awu Jerusalema, dumisa simakadze. Awu Siyoni, dumisa uNkulunkulu wakho, ngoba nguye loqinisa imivalo yemasango akho, abusise bantu bakho. Ente iminyelo yakho ibe nekuthula, anesuthise ngakolweni lomnanzi. Kepha umyalo wakhe kuye emhlabeni, livi lakhe ligijimanga namakhulu ematubako. Ukhithikisa lechwa njengeboya betimvu, asakade sithwathwa njengemlotha. Ehlise sangxoxo sakhe njengetinhlamvu, ubani nje longamelana nemakhanda akhe. Thumela livi lakhe likuncibilikise, avuse umoya wakhe emanti agobhode. Wembula livi lakhe kuJakobe, imiso nemiyalo yakhe ku-Israyeli. Kude sive lake wenda njalo kuso, kude sive lesake sathi intimiso takhe. Haleluya, dumisani simakadze. Kathoyesu uNkulunkulu uyesele mvudzana, kanye naye ngomoya ongcwele naphakathi, kathunyiswe yibo bonke laba emhlabeni. Sitawuhlala bathandekayo silalele isifundo sesibili. Isifundo sesibili lesiphuma eTestament elisha sibhalwe encwadzini yaPawula, Apostle Pawula leya ebandleni laseFesu. Sahluko sekuqala siyawuqala ukufundza isahlukaneni sesithathu siyawugcina kuselishumi nesishiyagalombili. Basefesu sahluko sekuqala siqala isahlukaneni sesithathu kuya selishumi nambili. Akabongwe uNkulunkulu longiyise weNkosi yethu Jesu Kristu, ngoba usibusise kuKristu ngato tonke tibusiso tamoya tasezulwini. Wathi nemhlaba ungakasekelwa, uNkulunkulu wasikhetha ngaKristu ukuthi sibe ngcwele, singabi nasici emehlweni akhe,
njengobe asithatha uNkulunkulu wavele wasikhetha qhangi ngekwenjongo yenthando yakhe wasenda emadlodzana akhe ngaJesu Kristu ngakho-ke akudunyiswe umusa wakhe webukhosi lasipha wona ngendlodzana yakhe lethandzekayo ngengati yaJesu sinekuhlema nekuthethelelwa kwentono nekwengcebo yemusa uNkulunkulu lasipha wona waze waphuphuka ngekuhlakanipha nekuconza kwakhe uNkulunkulu wakubona kufanele ukuthi asatise imfihlakalo yenthando yakhe labeyimisile ngaKristu kwasekuqaleni wakubona kufanele ukuthi lelisu alifeze ngesikhathi lesingiso ukuthi indalo yonke yalokusemhlabeni nalokusezulwini ayihlanganisele ndawonye ngaJesu Kristu loyihloko yabo konke uNkulunkulu wasikhetha qhangi ngaye ukuthi sibe lifa lakhe yena lo wenda konke ngekwenthando yakhe thina lesethemba kuKristu kuqala sakhethelwa ukuthi siphilele kudumisa ubukhosi baNkulunkulu kwabanjalo-ke nakini futhi nathi kube live leliqiniso livangeli lekusindiswa kwenu lakholwa nguye futhi nani nabekwa luphawu lolungumoya longcwele labathenjisiwe yena usibambiso selifa leliyawuba lethu ngesikhathi uNkulunkulu ahlenga lokhu kwakhe kube ludumo lobukhosi bakhe livile Nkosi leli akabongwe uNkulunkulu sesitawukusho ebathandzekayo ingoma leyadlulela lifa. Sibonge isifundo sesibili sesitawuhlabela-ke ingoma yelishumi ingoma leyadlulela livangeli ingoma yekudumisa ikhatimulo yaJesu lethathelwe-ke kubaseFilipi isahluko sesibili sahlukana sesithupha kuya selishumi nakunye ingoma yekudumisa ikhatimulo yaJesu ingoma yelishumi ekhasini lemakhulu lamathathu nemashumi lasihlanu 350. Kristu Jesu abenesimo sankulunkulu ngephakade ngiyasho ukuthi kuyinto yokukodwa kulingana naNkulunkulu ngepha watitsela wathatha simo senceku wadalwa njengemuntu wathi yadelwe njengemuntu ngesimo watithoba walalela kwade kwabasekufeni ekufeni kwesiphambano ngalo-ke kuNkulunkulu waphakamisa kakhulu wamnika ligama lelingedulu kwemagama onke kude kuthi egameni laJesu ungematholo aguqe alabesezulwini nalabasemhlabeni ngaphansi kwemhlaba ndilimintonge ndivume ukuthi Kristu inkosi kube yikhatimulo kuNkulunkulu uyise akuthunyiswise nenkodzana nabuya longcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Siyawuqhubeka sime silalele ukufundwa kwelivangeli. Ngosayibinandi ayibe nawe futhi lalelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko selishumi nakubili siyawucala kufundza esahlukaneni semashumi lamane nakune akadunyiswe Kristu umsenzisi wethu. Jesu wakhuluma
wabhala ngelivile likhulu wathi lolo kholwa kimi akakholwa kimi kodwa ukholwa kulolo ngithumile. Lolo bona mine ubona lolo ngithumile. Ngite ngikukhanya emhlabeni kude kuthi wonke lokholwa kimi angahlali ebumnyameni. Umuntu nakaweva emavi yami ke angeke awela amehluleli. Kodwa ngobe angiketeli ukuthi awehlulela live kodwa ngidele kude ulisinzisa. Ngalako angawemukeli emavi ami unamehluleli. Livi likhulumile liyawuba umehluleli wakhe emhlaba kuphela. Ngoba mina angitikhulumeli ngekwami kodwa Baba ungiyena amthumile nguye nomnike imiyalo yokuthi ngifanele ngithini ngikhulumeni. Yathi ukuthi imiyalo yakhe ukuphila lomphakathi. Ngakho-ke lokho lengoshoko ngikusho njengoba babe angitshelile. Nalike livangeli laKristu. Ngobonge Kristu inkosi yethu. Siyawuhlanganyela ndawonye kuso sikolo sivumo sesikolo senasiya asilikhulu nesiphohlongo asilikhulu nesiphohlongo. Siyokholwa kuNkulunkulu munye uyiseso Baba omethweni izulu nemhlaba ewakubonke lokubonakala kunalokungabonakali. Siyokholwa kuyo inkosi Jesu Kristu indodana nempela yodwa kuNkulunkulu ivela kuyise kwedikhathi tonke. uNkulunkulu ivela kuNkulunkulu ikukhanya ivela kubo kukhanya. uNkulunkulu luthaba ivela kuNkulunkulu luthubu liyavela ingentiwanga. Situ sayo sinyelese lopetiwa mayoke esha esulini ngeta etutsile bantu nangeko sesenzisa yabanye abantu banabalekele kuyo inkobe Maria yabantu umuntu yabethela ifanamenta yethu kuzakonjopela tu yahlupela yafa yabeba elimeni ngelesathu yabe yabuka njengalokuze bebaleni yenyukaya ya ezulwini ihlekesemene seyise eyapithe kwemethumo itebehlulela labasekhona nalabafile ubuso wayo ayikuphela. Siyokholwa kumoya longcwele loyinkosi lophilisayo lokuba kuyisele ndodzana lokungakadluliswe kanye neyise nendodzana lowashumayela ibaprofeti. Siyokholwa kuloli bandla linye elingcwele
ithemba lami lona ngonyuka nalo ithemba lami lona ngonyuka nalo mangingene ethobiseni mangingene ethobiseni ithemba lami lona ngonyuka nalo ithemba lami lona ngonyuka nalo mangingene ethobiseni mangingene ethobiseni sitawubukela ke bathathekayo inshumayelo yethu yanamuhla. Amen. Asithandazeni bazalwane babethu lesiyabonga ukuthi wena uNkulunkulu nesizathu sokuthi usilitheleni lapha emhlabeni. Babe siyayibonga la inkonzo losusinikele yona kuqala nje unyaka kabusha. Sibonga babethu ukuthi wena kanze bosibaqala kwendandiko lentsha empilweni yethu. Osipha ukuphila lokusha lokuchithimako ngayo inkonzana yakho Jesu Kristu. Namhlanje babethu lesiyasonzela ekhoneni bakho Jehova wethu lomuhle. Sibonga Nkosi ukuthi sidalelwe inkonzana leyathi idalwa Nkosi. Yadalwa babethu kwaba nesizathu sokuthi idelele yenda emhlabeni yatawusifeza leso sizathu. Nalathi nje bazalwane njengoba sinikile nalathi ke babe njengoba sinikile ukuthi sisifeze inzalo yakho lapha emhlabeni. Siyakhuleka lapha babethu ukuthi sesendlulile sikule nkonzo babe sisaletha indumiso yethu sisaletha imikhuleko yethu sisaletha babethu longcwele ukuthi inhliziyo yethu ukuthi livela khona ikhulume ngithi qhubeka Jehova wethu ukuthi kukhule Nkosi inhliziyo yethu sisonzeke kuwe uNkulunkulu usimakaze ngaye Jesu Kristu Nkosi umsindisi wethu. Ngiyenda-ke babethu longcwele mavuye umlomo wami nako kusidla kwanto inhliziyo yethu kwemukeleke kuwe Jehova qala lethu laphakathi ngaye Jesu Kristu Nkosi umsindisi wethu. Amen. Ibandla bazalwane lingahlala phasi siphindze futhi ke siyavusela bazalwane sithi happy new year. Sesingenile futhi eminyakeni lomusha nokwekhalenda yelive. Siyambonga ke uNkulunkulu losigcinile sedlula eminyakeni loyedlulile singenile kwinto ikhilikithi lesihlangabezane nato kodwa lokuhle ngokuthi bazalwane uNkulunkulu usigcinile waba nathi wasilonza wahamba nathi sike sifike kunaso isigaba lesesizwe namuhla. Bathathekayo namhlanje lisonto lesibili emva kwaKhisimusi njengoba timbili-ke kuye iminyaka lemva yaphindwane eminyakeni wamakhulu lama-2022. Sifundo tethu-ke bazalwane sithole tingalo hlobo sifundo sekuqala incwadi yemprofethi Jeremiah isahluko se-31 sicala esahlukaneni sesikhombisa siya esahlukaneni se-14. Ikubo bekulibubo lelikhulu ne-47 sicala-ke bazalwane esahlukaneni se-12 siyawugcina esahlukaneni se-20. Sifundo sesibili sisithole encwadzini yaPawula leya ebandleni labaseFesu sahluko sekuqala sicaleke bazalwane kufundza esahlukaneni sesithathu siyawugcina esahlukaneni se-14. Livangeli-ke bathandekayo ngekulandzisa kwaJohane longcwele isahluko se-12 sicaleke kufundza esahlukaneni se-44 siyawugcina esahlukaneni se-15. Sihloko sethu-ke bazalwane sihloko lesithi Kristu udalelwe sizathu. Kristu udalelwe sizathu. Siyaqhubeka-ke bazalwane nendzaba yethu yaKhisimusi sisamemezela sithokotela khona kudalwa kwayo iNkosi yethu Jesu Kristu loweta emhlabeni wentela ukuthi usikhulula esonweni nasekufeni asikhulule futhi nasemandleni esitha lesinsathane. Siyabonga-ke uNkulunkulu ngako kudalwa kwayo indodana yethu Jesu Kristu ngoba yona iletha tibusiso kithi njengendalo yaNkulunkulu ngekhathi kithi nasikhumbula kudalwa kwayo indodana yaNkulunkulu kusiyavusetelwa ukuthi phela sesingayo sesendiwe sabadendlalifa ngembuso waNkulunkulu waphakathi sikanye nalo letibulo lakhe uNkulunkulu leliJesu Kristu Nkosi yethu. Nembala akusela sivele ngokuthi sisemndenini lomkhulu nalamanganisako nalothokotisako
njengoba nje bazalwane kuleli viki siyaqhubeka siyabuka ukuthi Jesu Kristu watehlisa watethoba kude ukuthi mina nawe sikwazi ukuthi sithole ukuphila kwaphakade wabemukela bontu bethu ankulunkulu kude ukuthi ade udehlisa sikwazi ukuthi sithine semukele insinziso semukele nendzaba lasilethele yona kude ukuthi kwakheke indlela noma libhloko lekusekwenta sisuke sibuyele kahle kuNkulunkulu njoba bekavele asidalele inhloso tsite asidalele umsebenzi tsite asidalele intsando yakhe letsite lokhu ke bazalwane kusela sibuyele kuye sikwazi ukuthi simkhode ngendlela lengiyo simthathe simanje nasibuka bazalwane isifundo sethu sekuqala esiphuma kuJeremiah lesifundo lesi siyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu abevele abathatha abantu bakhe kusukela kadzeni sibona indzaba ya-Israyeli lapho ukuthi Israyeli ngisho asalahlekile uNkulunkulu abekhona ukuthi aphindze aphume ahambe awufuna Israyeli ambuyise alahleke Israyeli afune kuNkulunkulu kwetithiko athunjwe abantu bamsuse endzaweni yakhe lahlala kiyo bayohlala emaveni afike emaveni ahlupheke uNkulunkulu bekawenta umsebenzi wekumephula Israyeli ngoba abemthanza Israyeli njengoba nathi nje uNkulunkulu asithanza siyadinga ukuthi usithanzele kwakhe uhlala njalo emile uNkulunkulu ukuthi lobudlelwane bethu naye kube khona indlela nzite ukuthi kuvuseteleke kwakheke futhi kuze ukuthi site ukhona ukuthi sithole sizathu sethu sekuphila kuye lokusibakazi nasibuka bazalwane siyabona ukuthi uNkulunkulu akanenzaba nokuthi abantu sebalimele kangakanani noma impilo zetholakale kangakanani lana siyatshelwa ukuthi nalapho laba lesebanetiqithite mhlawumbe lebethi ngento abantu ukuthi babe sebathi hayi jika wena jika besingakhulumi nawe kodwa sitshelwa ukuthi uNkulunkulu babitha bonke njengoba babitha abantwana bakaIsrayeli kuthiwa wabitha nalabo labe bangaboni emehlweni nalabo labe bathuta bangenalo into noma bangakhona kuhamba kahle nalabo lebe bebasesimeni sekutethwala sitshela ukuthi uNkulunkulu wathi abuye buye uyababitha abantu bakhe njengoba namhlanje uNkulunkulu asibitha sibantu bakhe asibithela kuye ngoba uneliqhinga lelikhulu ngetimpilo tethu lekufuna ukuthi silifeze ukuthi sisonzele kuye sisuke ekubeni silalele sive ukuthi uthini kithi Jehova sibhakaze loNkulunkulu ngoba yena uyayenda indlela yokuthi sikwazi ukuthi sibuyiswe kuye ngisho ngabe sesisemgodini loshona kangakanani kodwa uNkulunkulu uyasenda saba sokuthi sibuye kuye nasibuka ke lelibuko bathathelayo libuko la namuhla liyasitela liyasitshela ukuthi uNkulunkulu uyaqhubeka ukuthi abe nenhloso yetimpilo tethu nenhloso yetimpilo lebantwana bethu le asitshela ukuthi livi lakhe le kufanele ukuthi silende liphile ngekhathi kithi ngoba ngilo leliyawusisida ekuthenini sikwazi ukuthi sente lokuyithanda uNkulunkulu nabo abantwana bethu bayaniswa ukuthi abende lokulungile nalokusevile uNkulunkulu lalifeza noma waliveta uNkulunkulu bokhokho bethu basendulo ngoba vele siyathina ukuthi sichothiswe endleleni bathathelayo nasilibuka leli kubo liyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu uguqula kanjani indalo ayintele ngokuthi ikwazi ukuthi iguqulwe ibuye kuye iphindze ibuye nje uhlala kuye njengaNkulunkulu noma indalo isende thina sibantu baNkulunkulu sibuye uhlala kuye ngenxa yokuthi sibona uNkulunkulu enda umsebenzi lomuhle empilweni yethu bathathelayo siyadinga ukuthi uNkulunkulu noma awenda umsebenzi lomuhle wokuzama ukuyisa kithi kodwa nanathi sihlala njalo bazalwane simbalekela simkhweshela sisuka kuye kodwa yena uNkulunkulu akapheli emandla uyaqhubeka asilanzelelele kuze ngoba uyakhathala ngathi usifunela konke lokuhle usifunela impilo lephilile nalebusisekile siyoqhubeka bazalwane singene esifundweni sesibili lapho sithola khona uPostoli Pawula akhuluma nelibandla laseFeso lapho asitshela khona ukuthi sibusiswe kangakanani
ngaKristu noma ngokuba kuKristu noma ngokubamba iKristu ukuthi sibusisekile bazalwane sikhethiwe sakhethwa umthando umhlaba ungakabi khona ngoba sikhetha ngamunye namunye wasibekela kuwena uyakwenda nawo wena wena nawo ngani ngoba uNkulunkulu bazalwane uyakhathateka ngathi umcoka ngathi siyathinga ke bazalwane ukuthi nathi sihlanganyele kubi nasibuka-ke bazalwane sihlanganyele kweNkulunkulu sitawuhamba endleleni lekuyona yona lasibidele kubi nasibuka-ke bathandzekayo evangelini namuhla uKristu uyasikhumbuza ukuthi yena wenda ngoba abethunyiwe akendanga nje emhlabeni lethi walahlwa noma walahlelwa kodwa bethunyiwe kwakunemisebenzi ethile kwakufanele ukuthi awufeze awenze njengoba nathi nje bazalwane sila emhlabeni ngenxa yokuthi sitewufeza umsebenzi ethile sitewukwenza intilo ethile lethi tawuthumisa iphakamisa ibaba siyambonga-ke uNkulunkulu bathandzekayo yena wasendela umusa ukuthi ede emhlabeni atithobe sitshela ukuthi wenda emhlabeni yena lona abevele angilive abevele akhona qadi abekukhanya njengoba lisitshela livi noma livangeli ngekulandzisa njalo lesahluko sekucala lithi Kristu abekukhanya kukhanya lokufika emhlabeni kodwa umhlaba awuzange ubone la kuthola ukuthotisayo ukuthi bazalwane lithi la wefika kwabo bangaboni kodwa kulabo nefikela kila labambona emhlabeni labamemukela yena uNkulunkulu so yawubeka ukuthi siyatshelwa ukuthi uNkulunkulu lokukhanya lokuKristu sokubuyisile ngokuthi kube ngithi lesikhanya sikhanyisela live ngoba live lehlulekile memukela kodwa thina sikhonela ukuthi site umthumisa simphakamise simbakade uNkulunkulu siyathinga ke bazalwane ukuthi sikhuthule uNkulunkulu kude sisite ukuthola ukuthi yini ingcikithi yokuphila kwethu uNkulunkulu usibidele ukuthi site ukwendani emhlabeni ngakho-ke bazalwane kulesi sikhathi sisabhubha sithokotela isikhathi sakhisimusi asikhumbuleni ukuthi kulo khisimusi sithokotela simbonga uNkulunkulu ngensenziso layehlisile wayehlisela abantu bakhe emhlabeni yekuthi sikwazi ukuthi sithokote ngoba sesibuye inkosi nemsindisi wethu sewutele eBethlehem naye njengoba nje sitshela ukuthi kanye iyafika yakhanya eBethlehem yakhomba ukuthi umntwana ule nathi tinkanye kufanele tikhanye impilo tethu tikhombe ukuthi uyatholakala Jesu kithi siyakhona kubahola abantu ukuthi bete bangene kuJesu njengoba nje inkanye yangena yakhanya eBethlehem awukuthi Jesu thina bazalwane sikukhanya neliswayi kwelive ngeke ke size silahlekele ukukhanya kwethu ngoba uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa ukuthi aweke umsebenzi lomuhle loncomekako nalothokotisako nebantu bakhe nakubantu bakhe siyadzinga ke bazalwane ngokuthi sesikukhanya sinikede indlela sesikukhanya siyibone siyadi indlela newokuthi uNkulunkulu wasibidela kuphi kuyawubasikhathi esingakanani sidlala uNkulunkulu asibidele khona sathi Nkosi usithumile wasithuma inani site ukhona sisaphila nomhlaba silanzelele bathandzekayo sende lokhu uNkulunkulu lasithuma ukuthi sibe nesibonelo saKristu Jesu yena lowakwenda ngamashilo abethunywe bona emhlabeni nathi besibidele ukuthi sende njalo kwangathi-ke bazalwane siyadi inhloso yokuphila kwethu la emhlabeni kude ngokuthi sesiyadi bese siyayiphila sesiyayenda ukuze thina udumo lobe uNkulunkulu simbonge simthumise yena longcwele lophakathi lokufanele udumo lonke siphakamise futhi nembuso wakhe ngoba sidele lokho la emhlabeni ukuthi sitewuphakamisa umbuso wakhe abonakale uKristu Jesu abusa phakathi naphakathi ngameni uNkulunkulu uyise nenkodzana namalo engcwele amen. Imithandazweni yethu namuhla abathandzekayo sitawuqhubeka nemithandazo lejwayelekile lesiyithandazele lamanye ama-diocese nama-parish imithandazweni nasithandazela i-diocese yaseBrechem siyithandazela isifundza
sifundza sonto, sifundza bandla se-St. Mary the Virgin lese-Abraworth kanye ne-St. Peter lese-Oakimty. Sitanazela umfundisi wakhona Peter Mead kanye-ke nalo nakekela intilo telibandla Gary Klink. Sithanazela ukuthi uNkulunkulu aqhubeke alisebenzise inceku lakhe ekuqhubeni bona umsebenzi wakhe ebandleni. Ibandleni eDiocese ya-Iowa sithanazela ngekomiti lekumlona lelibhodi libukele umsebenzi walo libandla. Sithanazela nalo konke emakomiti labekiwe netigungu letibekiwe letisita lona lelikomiti lebhodi. Sithanazela nalabo lababashumayeli nabaholi labangasiko bafundisi bayo le diocese. Sithanazela kakhulu labasebenza khona ehhovisi Elizabeth Adams, Juliet Allaway, Tina Austin, John Doherty, Amy Mills, Trent Pitti, Ed Wegner na Meg Wegner. Nabo sithanazela ukuthi usandla sankulunkulu sibe seliwabona ngonyaka baqhubeke bakhona bamsebenzele esimakathe. Diocese yaseSwatini sithanazela iparish yaseMochane siletha umfundisi kwamamavumela nomfundisi Ruben Matsengula kanye nemakomiti labasebenzisana nawo abantu abasha nemakomiti okhela khona ukuthi uNkulunkulu aqhubeke nekubahlanganisa ndawonye kwendela umsebenzi wakhe. Sithanazela nalabo labahamba labasebenza elwandle nalabo labasebenza kakhulu bakwe-missions ekapheli kwabo basahamba elwandle nokukhulu babo bangathi uNkulunkulu angabagcina abakungele babuye emakhaya baphephile. Sithanazela ne-diocese yase-Highfield umakhelwane bethu. Sithanazela labo lekungibona basita ehhovisi sikhumbule Steve Anderson, sikhumbule lo ngummeli Balisa Jola, sikhumbule lo lisekela lemmeli Brett Crawford, sikhumbule lo phethe imali Peter Miller, sikhumbule lo ngumbhalisi walo leli diocese lo Ian Hutchison nalo lisekela lakhe Jonathan Cornelius. Sithanazela labasebenza ehhovisi Margaret McCarron, Funeka Magena, George Lobo, Tribina Shatra kanye Martin Bosa ukuthi nalabo uNkulunkulu aqhubeke abasebenzise ekuqhubeni umsebenzi wakhe enkulu ibandla. Siyabonga baba wethu ukuthi usivakashele sibantu wasithatha simo sethu sebuntu kuphelele ngaphandle kokubona isono waveta buso beNkulunkulu ngebuthakathaka bemdima yethu. Sizenda entandeni lakho bonke abantu balomhlaba kude ukuthi ekwaziweni nguwe bathole ukubusiseka ukuthula nekuphelela kwesabelo sembuso wakho njengamadodana akho. Siyababandla gcina ibandla lakho ubukeke umsabaholi nabafundisi balo baphe ukuthokoza ngesikhathi sekujabula nekuphumula. Sangizimusi basihle ngesimangaliso sekudalwa kwakho ungumuntu kude ukuthi kushunyayelwe livi lakho ngesibindi nangokwethembeka. Babe losesibili indoda yakho ngekuqinisela yaliva livi lakho yakhula imtimba nasengqondweni yakuthobela abantwana bayo basemhlabeni yahlala njalo yayela umsebenzi wakho yabasendlini yakho. Gcina-ke imindeni yaleli bandla ididile evini lakho ifise ukuthi itholakale isemkhambathini welivi lakho namasakramente akho. Hlale njalo ithokozela ukuhlakaniphiswa nekuthandwa nguwe. Unkulunkulu usise imvelo ngetipho letiningi letahlukene wasuzeta abantu bakho bonke ekubeni umndeni munye kude kuthi ngekwabelana sikhone ukuqinisana lomunye nalomunye. Siletha enhliziyweni tethu nasengqondweni tethu lendalo lesinikwe yona ukuthi sinakekele sikhumbula izidingo zayo embi kwakho Nkosi. Nkosi ngemsa wakho yeva ukuthandaza kwethu. Nkosi lebusisekile sitela abagulako nalabahlulukelekile kakhulu labo labacela imithandazo yethu futhi kakhulu kulesi sikhathi sisamelene nakusifo samahazane. Siphe Nkosi emandla iphelana naso ukukholwa ukuthi semukele ukuphiliswa kwethu ngemivimbo yaJesu Kristu. Tungeletela abagulako ngeluthando lwakho lokuKristu ngokombuso wakho ubambe ukuphiliswa. Thuthuta bonke labalilabo ugcwalise inhliziyo zabo ngenkolo nawo loneqiniseka ngokuvuswa kulabafile. Babe losesizweni indoda yakho iphumelele ngekuletha ukuhlengwa kwabantu ngengadi yakho nanokuthethelela kwentondo tethu. Ngakho-ke Nkosi
ngaloko kuceba komusa wakho yemukela labo labenta kuye kuleli sakramenti elingcwele namuhla. Siphe ukuphendvula ngalokuphelele ngesibindi sekukholwa ukuthi sonke lesihlanganyela kunkonzo siphe kunye bekumemetela inkolelo yethu. Ngositene musa usihlengile ngaye Jesu Kristu uNtukulo lakho kuyo yonke indalo lekudala kwakhe sithokotela abumfana eBethlehema. Sibusise ngato tonke tibusiso takamoya kude semubeleke njengabantwana bakho nabofakazi benkhatimulo yakho nendumiso nekubonga lokungapheli. Nkosi ngemsa wakho yeva ukuthandaza kwethu. Nkosi Nkulunkulu Baba osezulwini ngesawu sakho usungule ekhaya uKristu emkhathini kwethu. Siyacela busa uconzise inhliziyo yethu kude tibe tibonakalise letingito kwafana nalabo labangaphansi kwesandla sethu. Kude kuthi singabakhubekisi ngemagama nangentendo kepha ngekwethembeka sibafundzise kutsandza libandla lakho nekuva livi lakho lelibusisekile. Baphe umoya nemusa wakho kuthi lembewu lifakwa kubo khicite titselo letingito nempilo yasemakhaya ibe kuleyo lephakamisa ludumo lwakho ukuhlonishwa kwakho nemvumiso yakho kanye nekuthuthuka nenhlala kahle yethu. Sibe singakhobi muntu ngaye Jesu Kristu indodana yakho inkosi yethu lephila ibusa kanye nawe namalo engcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Ibandla liyawusukuma semukele kuthula. Siyawusukuma semukele kuthula bathandekayo. Amen. Ingilosi tathu ngesankulunkulu tathi akube bukhosi kuNkulunkulu kulesetulu kakhulu nekuthula emhlabeni kubantu labathokotelwa nguye. Thula Nkosi akwenani ngetikhathi tonke abanzi. Uthula shalom, uthula shalom, uthula shalom kubo bonke bazalwane egameni lenkosi Jesu. Amen. Inkonzo yethu ke bazalwane iyaqhubeka ekhasini lelikhulu nelishumi nesithupha. Sitawusebenzisa sigaba semashumi lamane nesiphohlongo thandazo sithandazela umnikelo. Sibonga uNkulunkulu ngemnikelo bazalwane labayilethako endlini yakhe nalabayimikisako ebhange khona lalapho maso isonto libhanga khona ngokuthi nalapho siyabonga bazalwane siyamthumisa uNkulunkulu siyasibida nesibusiso saNkulunkulu etikweni. Sibonga ngokuthi niyathi ukuthi bonke lesinako kuvela kusumakazi siphiwe nguye ukuthi kuphakazalwane kwendlela yokuveta luthando lesinalo ngoNkulunkulu wethu. Bangathi uNkulunkulu abusise kubo bonke bazalwane. Sicela nje sikhumbuze siqhududele kulabo labayimikisa ebhange imali ukuthi naseyihambisiwe bazalwane phindze niside labo labasibukele imali bade ukwathi ukuthi kule mali leseyifakiwe ebhange kufanele ukuthi lengakanani ibheke kuphi nalengakanani ibheke kuphi bathandekayo. Ukuthi ke simile sithumele noma sithumela ngangcono umshina noma ke siyaletha khona la isonto nemaphepha latawubonga ukuthi leyo mali kufanele ithi malini ingene etakhiweni nelibandla, malini ingene kweshumi, malini ingene emnikelweni usebenza kwenda imsebenzile eminingi yebandla. Siyabonga bazalwane, siyathandaza kanye esigabeni 48. Bakho Nkosi bukhulu nemandla nendumiso nenkathimulo nemkhosi ngoba konke nokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe thina sinika lokho ngekwakho. Busisa ababodlondolwe lolwamnikelo abantwana bakho, busise emakhaya abo, busise ababodlondolwe imisebenzi yabo, busise ababodlondolwe nalapho batshale khona emasimini nasemabhizinisini. Kube nentubekela phambili nekuphumelela bakwazi ukuthi kuchichime baphindze balethe Nkosi endlini yakho bade ukubonga bakuthumise wena ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke ngemsa wakho sinalesinkwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe enhlanhlathe bantu sitaba sinkwa sekuphela kithi. Akabongwe, akabongwe, akabongwe Sumandla. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke ngemsa wakho sinalelwani lesinikela ngalo leselo semvini nemsebenzi wenhlanhlathe bantu litawuba yintsebe yensinziso kithi. Akabongwe, akabongwe.
Somandla. Sitawusebenzisa umthandazo wesine wokubonga ekhasini lelikhulu namashumi lamabili nakune page 124. Umthandazo wesine wokubonga. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi, yena usalethe yotelo seyakenyusela enkosini. Asibonge inkosi enkulunkulu wethu, kufanele kulungile kubongane kumthumisa. Sikunika lodumo nokukubonga uNkulunkulu Somandla ngendodzana yakho lethathekako Jesu Kristu umsindisi nemhlengi wethu, umlivi wakho lophilako lowadala ngaye konke. Mandla malo engcwele wathatha bonto bentombi Maria, wabelana bonto nathi waphila wafa njengalomnye wethu, kodwa sibuyisane nawe Nkulunkulu nababewethu sonke. Ngekugcwalisa ithando yakho welula dadladakhe ekuhluphekeni, kodwa yaletha ukukhululeka kulabo labethembela kuye. Ngekwenza njalo wakuzuzela abantu bakho labadwele, wakhetha kwetwala tenhlupheko nebuhlungu bethu nekunikela impilo yakhe esiphambanweni, kodwa kuthi aphumule maketane yalo mobi atoshe kumnyama besono nekufa. Ngekuvuka kwakhe usiletha ekhanyeni kobukhona bakho. Nyalo-ke lendalo yonke siphakamisa imbavu yethu ukumemetela lodumo lwegama lakho kanye kanye sithi wasithatha sikwa wakubonga wathi thathani nidle, lokhu umtimba wami lo ohleshulelwa nini. Kanjalo futhi wayithatha inzebe wathi lokhu kuyingadi yami lokuphiselwa nini, nalinda lokhu ngikwendelayo uthini. Ako-ke simemetela ukukholwa kwethu kanye kanye sihlabela sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. Nawo-ke babe sakhumbula ukufana ukuvuka kwakhe nikela indlu wakho lesi sikwa nalinzebe. Sibonga ukuthi useke salungela koma indlu wakho sikukhonde. Sicela ukuthi ukuthumele moya wakho lomngcwele emnikelweni welibandla lakho lelidwele. Hlanganisa bonke labahlanganyela kulezi mfihlakalo, ubagcwalise ngomoya wakho lomngcwele.
singenise likhulu lwakho ukuthi sikudumise senzawonye simnikele udumo ngendodana yakho Jesu Kristu. Lonke udumo nekubathathwa kwakho babe nendodana wayelo igcwele badleli lakho lengcwele nyalo nanini. Njengalokhu Kristu asifundisa sinesibindi sekuthandaza sithi Baba wethu losezulwini alingcweliswe igama lakho umbuso wakho ude enzalwa kwethu emhlabeni njengasezulwini sipela kuhlakula kwethu kwemalanga onke sitsitsile letono tethu njengoba nathi sibathethelela labasonako ungasingenisiye kolingweni usisenzise kolobobe ngobe ubosonge wakho emandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Bathandzekayo enkosini lentsebe isivumelwano lesiyemukela kwayo siyoyini inhlanganyelo yengadi yaJesu Kristu na nesikhwa lesi sihlephulako asiyoyini inhlanganyelo yomtimba kwaKristu na sinele sibanyentisi ngumtimba munye ngobe sonke sihlanganyela sikwasinye. Jesu mfana kaNkulunkulu sihawukele, Jesu mthwali wentono tethu sihawukele, Jesu msinzisi wemhlaba siphe ukuthula kwakho. Sikhulekanga ukuthoba lokukhulu kanye kanye sithi ngosile lesihawu asonzele kule gama lakho sethemba kulunga kwethu kepha sethemba sawo sakho lesikhulu asifanele kwethu nephutha ukuthula ngaphasi kwalolu lakho kodwa wena ukosile kuma kwakho uhawela njalo nawe besiphe ngosile lesihawu besitya akufanele inyama yonke yakho yensazekayo Jesu Kristu nathi ingadi yakhe kude sihlale kuyena ngithi kude kube nini nanini. Amen. Sibetela Kristu lotelwe bazalwane le ngekufa nokuvuka kwakhe siphiwa ukuphila ngenxa yokuthi yena watehlisa wenda emhlabeni wadawudalwa amuntu kanye nathi aphile emkhathini wethu kwathi-ke uyanikela nomtimba wakhe uyanikela nangengadi yakhe ukuthi ngayo sisinziswe kwaba kuhlatshelo lodwa lophelele wathi siyawuqhubeka simemetelele nankonzo ukuze kuthi silangazelele ukuya kwakhe. Sonzelane bazalwane sitokula umtimba ngosethu Jesu Kristu anikela ngenxa yethu lengadi yakhe lasokubisela yona simhlele enhliziyweni tethu ngekukholwa nangokubonga.
Bathandekayo nkonzo yethu esigabeni ekhasini lelikhulu namashumi lamabili nesiphohlongo sigaba samashumi lasiphohlongo nesithupha sigaba 86 bongane siphakathi ngoba amekosa siyosokhasipheli nanini sibathe uNkulunkulu umnikati wamandla wonke siyabonga ngayo inkodzana yakho Jesu Kristu lesibebetela ukuthi yadalwa emhlabeni kude sithine sisinziswe sikhululwe edonweni iyafika emhlabeni yathatha simo sebuntu kodwa ukuthi thine sikwazi ukuthi sibuyisane nawe uNkulunkulu nababewethu siyabonga ke babodlongcwele ukuthi isakhona iselapho yazivedela babodlongcwele lisakramento lelikhulu naleligcwele siyabonga ke Nkosi ngoba ngalifihla ngalo ligcwele usondlile ngawo umtimbane engadi yayo inkodzana yakho lengumsindisi wethu Jesu Kristu wasigcina Nkosi ngemsaba wakho emtimbeni wayo inkodzana yakho lehlangana bonke labakholwako sindeba ukuthi sibeketele nje amakholwa laphila kubudlelwano obugcwele nokuthi sikhule enthandweni nasekulaleleni nasekwenteni inthando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokho lapho usakanye nawe namali wegcwele niNkulunkulu munye kude kube nini nanini amen asithandaze ngithoba sinikela babe emnikatwe mandla sinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele emveni ngamandla moya wakho longcwele sihambe sinikele Nkosi bakho naso kwe-Afrika uNkulunkulu usisa i-Afrika thina abantu abayo abakhulu bayo uyiphetula ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen yalobe kuyelo nemandla onke kwenda lokukhulu kunalokho lesikucela kona lesikuzindlako ngemandla lasemela kithi akathunyiswe ebandleni kaKristu Jesu ethukulwaneni lonke kude kube nanini bese sithula kwaNkulunkulu lokwenza conza konke kuyatigcina inhliziyo yethu nemicabango yethu sibathi senitsanze uNkulunkulu kanye naye inkodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu isibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkodzana namalo egcwele asibe kithi njalo amen 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 siyabonga kakhulu ke bazalwane womnyaka lomusha bonzo ini lelisha enyangeni lensha bonzo yekuqala ke iminyaka abathathekayo lesithola kolena sethemba ukuthi sisindwa uNkulunkulu siyaqhubeka sigijime naletinye futhi ngoba bazalwane siyathi labaningi benu bayafisa ukuthi bathithole lendibonzo bathithola bonke umshina bathithola edicimweni ngoba abakhona kufinyelela esontweni nebandleni la sikhona khona kodwa siyalithanda bazalwane sinandala khona sithi qhubekani nikhombise labanye letibonzo bazalwane labakhona khona bativule batilalele batibukele bathe ukhona zinanabo bakwadi ukuthi bakhule enkosini baphile enkosini banesuli kuyo njengoba solo sihleli silangatela ukuthi itawubuya inkosi yethu Jesu Kristu asihlale njalo silungele ukuthi nayibuya sikhathi ukuthi sifanele ukungena ebusweni bayo siyabonga kakhulu bazalwane sithemba ukuthi nakuwo umnyaka omusha wa 2022 sitawuqhubeka sigijime uNkulunkulu singelisuki njengoba sishilo bezalwane ukuthi gcinani enkosini nasemandleni ayo gcinani bazalwane siqine singapheli emandla ku-2022 kudzinga emazalwane labantawuqina enkosini nasemandleni ayo enqoba sinqobe live nokuthi sigcinile enkosini siyabonga kakhulu bazalwane inkosi ibusise igcine njalo njalo amen abani-ke ngekuthulana ngikuthanda onye usebenzela inkosi egameni laKristu amen.